ground na kom lai ania ho kan tum zet nangin he ado te in khelte kan chen zom sak long nge SYS Academy le Kolsip United Football Academy te tran vela chia Kolsip United Football Academy te hi player an kim lo nangin first division in pet kai ti khania SYS Academy te hi Subroto Cup khel turin ai po chale me kani tournament ma chon ve turan nia practice match hi poimo khoma match fitness angai chin sia ground and training drill sang a fitness chu an nei thatoi mema Edwina and miss Wise Lamin out shot mai kan fate kalna academy ania kalaman vak lo thina u an rolu te deu te hi thun rom chu om rom chan lai kan tin ve lo ne pet junior shit kan lamang SYS lampang amona ringkiman lo veng mana Edwina lompu ya zdingan reset le pot keeper na zain gona ven sakani he keeper pangai rong kal man big lo ven hi ringkiman reset le pot la thalo to Masota ava hatrateu ateu la to lom zula sef thale mai junior amona gola try to mai một chiang vấp target thel chau ne pen na khom ma mamona bena tin sia ve to bang amora pekan kick let ngal mia kalpui thei thu mai yêu waduk chak ve junior mamona bera chuang ani ju junior junior mamona over here cross hit slip chal to QFC lampangin
Edwina. Mau muna. Pegel Zadinga. Junior. Block Chanel. Tumpu ya. Mau muna shot. Petrol to keeper po dive na le. Yo, bar per dodma. Bukan saya. Tu chal tu. Gimana? Within cross. Jadi nggak? Benar lama. And speed chadun kop mai. Ambona.
Lalu drop itu. Try. Kamu nah. Gimana? Oh. Selesai dua receive perfect demo. Cause United corner. Tunggu ya. Let's hello. Mamuanan malam-malam pecukup maya. Itu ini loving. Hello. Lopong mana mo? Gimana? Đi hả? Petrol. Dengan kusila po na sa nun pektor mo malama an min kasi kim vekrafa drop chelo mazet lobzor on up timing ko tuh man
Asot tatawa tra Zdinga junior thian panen bena malama petra gimana? Oh, Amona. Dinga. Duan chance man lo uyam pa. Bera. Yeah, wala lul. Đồ về vứt lốm về nó muốn nó sốt vẫn là về mà muốn nó thấu score lại ngọt lát mà hindi nga vâng là lít bera Amona dengan sebelah mana ya hampir salto
bena receive silo mau mana pa Ricky ma Eswesen bol char mo kasibi natin lamin anong counter velya dinga apa uyama mabon thlang lawa pek tur hule maya peka ku mana lag video kan lag po peka kan ti thin thau khala ni mo nuzual bui nuzual tai fa pa peka ne free vòng về receive trả réo mà ring kim anh về ngã sang rất này last man hi áo bảy có mấy trà tiền hi mà này là bằng mà này ball te phui phur the le là bằng ball po áo bôi vết thế này tiền wow zoom sol về yo sorry mình lâu lát để đây mày
Dinga mất lan bự trở về thì bôi lên mà nó vẫn tre bệt trở về cái tiếng hắn hết thầy ông sẽ là chụp cổ bút rồi lom chết này bề cái chán nó bằng ạ làm phải về đấy Junior mà mua đó là bị chọc mày bên đó receive Chalerio Junior thằng là mà bega nhưng mà trời trở về ồ chúa quý thế dân mà đi ngã không phải à save to benefit Zen lo save la Zen hi goal thing veng thong ve thong ni don hi a ka shit dana de zone midfield am thin kha ni pena a save let lot
Cause not favor zera chun sum thaidan le a try bena oi pial lut lat mai a save chat thai te ra ne main pekan kecelo ko ma lúc một lần mấy bên nào nó vẫn là thiếm ấy safe lật là ra nè shift cho không mày kì mà kan huna top ta an ham topa full time ani to nen chuma full time ani to ni don so chin ko half time break zo galo ni kha
second half ng kele done masay position hi an thlak kher lo ni ngai dinga tal chok nal khome dinga jiwa Paka pas wala Junior ngó cùng trời Peka là số lâm là
Plancha leve. Pega. Afan hale gol moy takkan moy
ไปมวยตกอารอนลุดทราฟาโอ้เซฟเทลตูโอ้สังเสร็จโอ้ทางพีสันโตไม่ไงมันตัวเราเดี๋ยวอัดไหลเดี๋ยวเล็กตัวฮิโรอินไว้กันหรอไหม